I le nganga fifia ma le nganga whaaloalo ma le whaanga e tia o te whaatalofa. Ia maofo alofa fo i a te oe Samoa le atunu pele. I le nei fo i a uli o le asolua. O le asolua sifun ma le lima o le masino au kusa mo tātou tūla lata. Ia, e tu taula fo i ngā ruenga o le nei masina. O le ua sifun ma le lima minute ua te ainei le tu la efa. Tā walunga tuai fo i mole au danga ale tau wha ia whonga mua se Manu Francis Ione. Ngā usu mai ar kula whale le kai au. Le ala whato a maua sana malo longa masida koma. Ia, anga le leili i le tua, pui pui lunga le ala. A wone i a whea se tua le ala, tau nu uma le manuia. I a inga o lo wha muli mai. Ia maalu sa o le whale. Ia. Patalofa ia te oe, pa ia mawalunga o le atunu. Lau whaafonga anga e mai se fui o lau sila mai mboa. Mai tafa e fi o le lalolagi, le ngata i lunga le ala leo sifuru lima i vatolu a moi au kilani, ia e whapena fo i lunga o upenga ta whailangi, the Facebook page o le Radio Samoa, ia whapea fo i malana YouTube channel, ia Malaysia la leo, o le 106.1 FM i Samoa atoa. Ia pia i le taulanga, pule ona i sala whai matu mua whapena fo i o tātou uso i tuila i manua, ma America Samoa ma lo atu ma fatalo fatu ofo lo fatu ma lo le soi fu ria ma lo fo i le langi mama ma lo fo lau ma lo le pale ma lo fo i le fatu to i o to tiute ma Faiva lo Filip ma sa tofi i ai i le dei fo yaso i le ala fa i le atunu i fadunga le lei le taiao ina uanga nga ele la ia mala usu loa Samoa, ala seu le atunu. Ia, ai ala tāpua i nisi. O e tāpua i fale vaai. Ia, a o e fo i e tāpua i fale seu mua. Ia, malo fai o le Faiva. Mai se lava fo i dai o tātou tamā, matina mātua lo tu il mulipanga. Ia, mapo le fala, ma se e le matila e tāpua i o tātou Faiva. Whawhitai fo i tatalo. Ia, ona whaatalofa leo, ma whaatulou i le vādenofo, ma le vātangata o Samoa, ma lona vātapuia. O pa ia ma mamalu whaale malo, pa ia fo i ma mamalu whaale anga nuu. Ai matua le tuu ia te utou, le paipasina o le tala lei, feoi o le langi, ma tama whaasau o le langi. I whata whaitau langa e fia ma loutou tai ao, sapi ai Samoa. Na ite ai malamba, ai ali whanua lalo masuluia Samoa i le malama lamba. O le moli mau e winga i le tongi o la ke riso ma le tauranga na ia osi mo i tātou. Whatalo whatu le i atau sa vea le urua i ali i se Yuli Mulitalo, Al Harrington tu manuvao la vea. I le neifo i asolua. Ioi. Ia, o le tātou fo lauga e whapena na whai. Ioi. E umale aso le nei. Tai ao, o le toi aso nai moa moa. Tātou te tau walunga ai, ma wha maa vai atu, ia, ma wha toa wha atu le atunu. Ai au te le alu ma mahu. Au te alu ma au manatu mai, ia te oe ma le tātou maafutanga, i le tele o nei tausanga uatuana i atu. Le lua se fulu ma le ono tausanga o tātou whaafsangai, ma lau lua fesila whai. Ona o le lofo le atua maawa noa, sa ia tuu ina mai, e wha wai le tautua i le tala tau longo longo, i mea sa sao ma mea wha mahoni, ina ia manino ma mala malama ai le wha utanga, e whai iai le wha i unga le lei ta tau, ma manu iai Samoa. Eo, a uto basani i mea winga wha porukiki ma mea upwhai o malo, i le mea le tele o le tala pelo ma le tau whase e ma le teitai se. Ma le mea tau le tau wha valea. O nā whea tule i mauta malawa. Masani lea. Ale a taua i le tele o nei tau sanga. E le ma wha ngaloina. 26 years in the making. E wha talofa i tamam tina mātutua o le atunu. Talo whai. I le tō tele o tau o whai i langi le whōlaunga o lo soifua. Nā ia o tau whanau mai ne tu punga mai o tau sulu ngā titi. Ua mātutua.
ia malatou mana tuai ia maftanga le ia tau savea bale au whainga luanga nei ia mautou matua whaftai i le atua i nā ngā luenga sa lātou whaia ma te talo ai moa ma le pulenga ma le au whainga luenga nei ia maisi tama whanau o le atunu ua le ngata i tālu sanga mō lia e tāpu ai Faiva o le toi ina ia ma lo matua ma sia la whanau ma whanau ala na whanau ai ua sopoloa le tufa ma le whaasoa ua whaasafua i tama whanau uma o alo o Samoa a li i matamaitai o tupu mai o whale tua ma tausi so o se ngā ruenga ma so o se matawhai ioi o lo o lato ngā rurue ai ua whapena o na le whapito manu i atasi au te bomoli o tuai le anganga whafteitele mai le taelo le fatu ma le anganga i nei tausanga e tele sa maua le malosi sa wha malosi au ma ti mai ia ma whapena o na wha wawa i lava ia le nei ngā ruenga taulongolongo ia tapuni mai isi whai tutoa e tatala e le tua isi whai tutoa tātou te sa ili pēr i awandoa le lei ma whai eo na wha wau le tautua le tangata ia ina ia whaamuria ina tangata o le atunu e avea ma o tātou sao ai ia maua mamawalunga i se vi inga o le atua ia sa ola ia whala le lei le atua i lo walofa ma lo wanga le lei ua tau muli pēr ia Samoa mo na tangata o lau whanau o lau atunu ulea. E oi na mātou pi o pā ma pā a mātou wabio. Ma le sa o le tausinga o polo inga. A o loo e whaau o pēr o na e alofa mai. Ma wa e le tau i masui ai le tangata na ia e whaia. Ai ia le liu le tangata e Samoa i lana amio. Re kali la ule Samoa le Salamo ia ia e watu ai le whatalofa ia te utou ta mamtina matua ma le whamoemoe a watu te alu ta mala ta au i le lei ma wha mawhana whana le tino ona o loo ati pēr le tūlanga whaali i o le maruru la tau sa uima mai le telefonisi wha mai i tātou te le mana o mia ia whapena fo i le tuolalo ia te utou o e alo o whaia ma ngafa ma lea fo i matawha ioi o le ba aia o nai o tātou ta mamtina mātutua e mauta malawa whale o tangata mātutua mauta ngase ina ia o awane i o tau tuu au lafu a ia wa aia whaaleina i o tātou ta mamtina mātua watu ai le whamaloma le whaftai ngā ruenga le lei umana e taui ai i tātou ma outou e le atua o le puwai e te asu o le iputi o le tau mafa e te bomoli i ta mamtina mātutua o si lomi atu i o le selu o le lauwao o le mili atu o le tino mafofo ia a ao le tau ina ma le ole matua o wha amaduianga uma mea nā ia tāua la tau ia ia, whatalo whatu lea i lunga o le tātou api o Fōlinga ma le upenga ta whailangi i Facebook page le Radio Samoa. Ia whapea fo i le tātou YouTube channel. Ia, ma le siufonga o Samoa. FM 106.1 i Samoa atoa. Talo whatu. Lo whatu. Ia, ma le whamuimoe. Ia, o lo omanvia le rei au auli. Ina ua tu lalata, tu taula ngā ruenga, ma tō fo i le whale o tau tai, ma laulau sa o la tau Faiva, ua sisi foe ua tu lata, ina seu i whanua le whatau tainga, whapea fo i le whata maso ali inga, nai le ngā tai whale. A malo atu i o tau Faiva, a malo i o tau tiute, a malo fo i le lava papale ma le ono sai. A wai le whaingo fie le ala usu le tae hau. E le whaingo fie le ala usu ma le ala seu. Ia alae ka ngungulu isi ma whaitau ia aso le whale o le tau alunga. Atalofa la ia lea. Moose the man 78 from Malaysia
ba lo le soifua manuia uso fa moe o loo manuia oe ma le aiga manuia foi oe ma le galuega manuia foi oe ma le atinae ma lafo se kupe i Samoa soli aua foi o le tatou tautua o lenā e faifai pea o le aitau malele ioe le foi ina lalau ai tatou foi mai o Samoa e i fafo o Samoa kakaa Samoa le ini lumana si vava i upu sa tatou whaalongo i ai le tele o tei aia ina ua suia le tae au malama tulai mai le sunga lauli le mani to wa o mene o te wha au pea o na wha manatu ia te oe me o tūlanga o me o teitai teitai ua manatu a whapito o ia na o ia ma i lātou e lo o la lango atu au lisi teitai ua wha sa fua lo na lofa i tangata uma ma tangata lau tele e lea lofa whapito e le whai mea whapito e le wha manu ni mea e pito tasi e so longa tutusa umo tangata i lana ba ai e alofa i tangata e wha pale pale i a mio ngā tangata e a mana ia tangata mai wha alo alo fo i tangata mena e la yuna ili tata le tele o la wali i e fiu e la uatu le deiba le na i le fionga le li pāne mia ai aka ma soi ma pō ma i ai i ale tatau ma le pe ar kamano io ngā alua leo la uru e whaide me le loko i ai ngā whasiri ala ngapenge ka pei fo io o le mea la e tūla i mai i tutodu o Amerika la ua whai ale mea mana oi tana o Trump la tau ia wale whasiri le konkalesi wale whasiri le Mount Senate ia whai ale mea a le mea le whai e la uri wale whasiri o le tuangai ai whasiri sa o lana kabineta mai la tau e li po iai le whai o tonu i tonu o le parlemene malana kabineta whai lo male mea pālo male pomu a mio wha gangster lo male mea era ua e fo le nā a nganga le nei taimi mai le li nao le a tau sa vea wale to ke al parmi e la uri ia ana mio wha gangster lo ia wawai colloquial language o le ngana whaipea i aso uma o tato masari ai e lau ni upu lea o upu e sui ai upu o le ngana i leisi taimi e tau whaa manino mamala malama ai le to tele o le atunu ia ma wha maria i fo le tato wha soa wa ngofo le i le ma wha gangster le amio al parmia ia a talo fatu ia la to ia o mai lunga le tato por kalame fa fowina ta dielu talo falava ba lo so fu manvia ia o Rachel PE5KZ ia yo le number plate le o le tavale Rachel la to ia o lo mata mai fea Boeing Sydney Australia ia alo fa Rachel o le uso ia Junior Senga mai fatalo fatu so vea ia manuia le tato por kalame fatalo fa foi le uso pele tausili toa i malo moe ia alo paiatu le tua ia ma fana ia ma fa pena foi ona tafi esea tinga le tino mangase ngase la ofenga yai yo se fatu la wano talo falava alo le soifu mundia ya ofedbele te mata mai alo fatele atu mo oe yo se fatu alo fa fui mono talo falava alo mato tapua ya tu i Brisbane i Australia nei ya fatalo fatu le so ya Moose the man ya mo li saung le moose ya ai mai se o ngā ruenga o te tofi ai o tau le nā tudu o mamao Malaysia ia le puipuinga alo tātou tapau siri i le langi ia se fatu la wano mai lātou u malava o lea o lo mafuta mai i
Triple M Fabosili. Talofa, malole so ifumaduia. Ya, o mai mo mai i Townsville, Queensland. Ole sunga ya ngalu te pati, talofa ngalu, malole so ifumaduia. Do me a favor for the second to the last show in the episode, the final tomorrow of Gagaifo Faiva. Press the like button, share our program, and leave me a comment. Meali I Alupulu, Talfalava, Alupulo, Malul Sifumanuia. Rosalia, La Fonga, Talfalava. If I might le sunga ya meali. Le atau se vea matou le matatu I nei I uafato I le atu whangaloa. Talofa le va o fonti, ya, malo le ngā lulue, malo fo I le onusai. Kere iloa, ko eli aku se tano lenga ka mawhaila uri I eli aku alaka ulalu le maunga fo lele. I nai lo tau vai whangaloa. Ya, pe. Tasi lea mea na. Na matua I tito ai. Masa ele waa. O le sunga atu le epambale I chapipi. O le whaio ni fola folanga. E matua le fōringa tangata. Ioi. Ioi, o le winga le tala na I le fōringa tangata o le winga. O le matua le mawhai. O na whaafetau I le mawhauwhau pe whaafeo na whai mei. O le tasi le folfolanga o le eli mai o le. Eli mai o le awala I lalo le tanol o le atu whangaloa. Whai malesi folfolanga. O le whaasopo loa o le whai o le awala o papa mai muri whanua e aru manono tai. Ma o I le Iapolima. Ma kolosi ane lisi pito e alu. I le motutele I sa motutele I sa la whai. I puleono. To so many, these, manifestos and plans and what was been said, they were out of reality. Unbelievable. Nalan tali ilo matangata fole fa soli. Ko kala pepelo kidi. Wale ai ni polo keti fo le counta I le million. O mai lo fola le bele na ya Samoa. Ave kunga e pa ile pom ele va le tunu. Tasin na me. To ule fayo me folanga to te lo le it's so unreal. Out of this world. Yeah. Ma tau te loa ele ausia mga fatia ma whaia ni mea whapera. A o mea yo le poloketi ma le tasi miliona o mea ma whaina whai. Na o mea ma li la Fatraloa Pilitati Delie. Talofalava watching you from Los Angeles in America. Ya le uso ya Laupapa Junior Timo Ateliana O'Donnell. Atelian gangster for There's nothing wrong with acting like a gangster in a good way, in a very good, positive way that people will accept. But, I'm talking about the humorous part of the story, the analogy and the narrative. If I go Kalamadi, I will find the Alice of William. Yes, Akala said, eating of my young Lila. Avele de Avando Fatalufa twice to Fine ya Yvonne Puafala who come poila ulu afamusanga I Hawaii Kahuku. Iafa perfoile anti matuol tatu ainga anti fa lave poila ulu afamasanga alofa tu mo olua male tatu ainga tu hotele I la I Hawaii
Wala le ua ia sa ola. O le pole le ua toi ola mai le tātou san po I fu le me le monga wa punga I kongu I ya wa seki mai seki mai ka ko san ia le nei ona fatalofa le tamama tua Hans Webster ia fa perfo I sio la tu ainga o lo mai mo mai inai Perth Western Australia ia mai se fo I o tātou ainga umalavalo ngā lua I lunga o le maina the gold mine in Galguli, Darwin. Tu te leo tātou ai ngoro o lala, ma papa au I tama inu una o Australia uta. Po Australia I sifo, Western Australia, Cairns. Alo I ai le toa te leo tātou ai ngā. Lau Papa Junior Timo. Ia, ma uta umo lo whaafonga mai. Ata alo whaatu fo I la lo e Hawke's Bay, Napier and Hastings. Lo whaafonga mai ai le sunga le li I Epikopo, o pia uwhalonga tu wa whautua maulunga, le sunga ia Bishop lo Kenny lo lo vai so alo le utele. Ia, ma le whaletua ia Jackie, ma le whanau to tele. Ta alo whatu le ia tau sa vea I le sunga le li Epikopo, ia e maise alo whaanga mori atu, ia ma whafta I atu le anga le le mai. I le uso ia Aloi Makuisa, ia fa perfo I le tua fine pele so alo to vao fai ia ma le whanau pele ia a matel te mai ta Johanna ma le whanau se eti ia fa perfo ia le tamo Hans mosiona fo I ainga ia mase le tama fai ngata le o vailuanga fai fa leili le kamari pe asia siaku wa fatu ole tupu anga na ole tātou ai vai luanga le utele malana usunga I le fine o masoe ma tofunga ma fausuliasi e lo tātou nuu ia sau maua I teine na e to ono tasi o teine le nā e ulu matua o le ainga le teine e ngo ia fata ape le tupu punga umamai ai lo tātou ngafa ma le au saso alo o le au whao we siri ia whapena fo I masoe ma tufunga ma le pa I a ingo ma vaenga nena au te whatu whaifa lili kamala ngari Ari Fataloa from Los Angeles to tele o tātou ainga I Los Angeles I California Long Beach California ia tāpua I mai ai le li whatonu o le tātou polka lambe o la wiloa ele lalolangi, male atu nuu, le sunga I le usori, tui le epa, whawhetai, sua lio, ia whapena fo ilo na uwa, le tamai tai atu pa I moa whanua, ma sheda sand, ia, whapena fo isiona li, ia ta whea ma li. Fionga ia leota, molona, ia, aloli le ngā lue, mo tatu ainga umalawa ina, Redondo Beach, Long Beach, o ina Carson, ia whapea fo I Compton, wa ia, ka le tele, male anu anrai, Riverside, ia, sa I o lava fo I lalo I Las Vegas, to tele o tātou ainga, o lo ua. O I lalo, manunofo ai I ina, I le ai ale au soli tu la foto. Wai ta u I Las Vegas, ele se tale avadei, the Sin City. Tu so ina, tu se te lua tua I le bel na e whai ia meo whai pui ponga whai le na le whai whi awa. Po le tangata whai whai lona lai sene whai le. E whai ia meo whai pui ponga. Kusanga nga umanga whai I e koe me ia kuis fulmi nguke koe kakala lau whai pui ponga e koe whai lisi au ai tu. I le si whai pulo lou le leo. Awa weka ole ai e tele ele casino o mea whaafia o petitinga o ta longa whai tupe o le whai ta anga ia whaatasi ai ma meo whala au whaasaina ai e matautia ia lena ala watu mui Samoa ai fu ngai Samoa o manga fu isui o la ku
lifestyle malai ra ko ki finga nga wongo foinga. Ia le na. Ia le ala ka kofi au i le ngamia. Ia li alofa mfui mono. O noa. Fa'autaota talo fai watching you from Hawaii. Aloha to all our friends and families in Hawaii. Ia mata mai nai hau ulo kani oe o kalihi nai olo i aile sunga i le whaiwhi auto ina. Ia tine tali ngafa ma le whaletua ia moe vau. Ia atalo fatu. Ia te olua ma le whanau. Ia whapea fo i le ai ngali. Ia maise le mamalu o le kalesia ma le pulenga le e whakasai kalihi. Te leo tātou ai ngai maui. Te leo tātou ai ngai kona. E whapea rau liri. O mea umaranga ka ai liri i ngā sovea. E wharongo longo mama. Patolo fingota, talo whalawa, watching you from Mamborine, Victoria. Ia, whapea na fu i o tātou ai ngā. I lei whangaporoa. Wharongo mai ia le tina. Ia Telesia Booth. Ia whapea fo i fingota Tadielu Daniel Booth. Ia masiona fo i ainga. E whale leile tātou koko master. Mana o mia se kako oka. Wala o mai le atou sa vea. Whamule fingota Daniel. Ia ma Telesia. Tua tele le mana o ngā ole lava se teibu o whaisi pisi tele. Ia avele sa palai i le tele o tātou whale loa ia. Ua toe wala au mai. Tofi lau sulu i whale SF ia be si paia. Ia, whatalo whatu, whaftai i le mafuta mai. Whai mai ia alofa. Sa o drive i Sydney last week, 9 hours drive. Whapea fo i, toi fo i mai. E iwa fo i tūla. Kwa le ia la lau drive mamao, ia. Ia le lei. Lanu wola, talo whalava mbalo le soifu manuia, i le tua fine, le fine alan wola, le vai, whatalo whatu, kalai estete, i le uso pele. Ia tave uveu, Rex le vai. Aloli i le ono sa i tiute ma Faiva. O le nei a fiafi, ia alofa te le atu manuia tele ia fuafuanga le fiafi nei. Love to you both, Lanbola and the brother. Tavi veu Rex Levai. O mako kuori u mai i nai. Vai ala utra i vini fous i sau i vini. Ia amat i nai whaato ia ma mōta auta. Leo te vavai atua wanga i mai lunga. O tua mafa sefo vatau. Talo whalawali. Balolo se fua maduia. Vavai atu. O yo kalihi. O lo ia ile tuangane o le tamaitai o alofa fui bono o le sunga ia tupa. I o le alofa atu ia alofa ia te oe tupa hi i nai kalihi. Ia mautou o malava. Ia e maise. Ia o le atatu bo. Nai tala maa neia i le whalongo. Ia Nai tala e whao Sofia ai le fifia si kako ese leititi mai le meo le negative stories and negative implications of o abionga isi a wari i lai whai. Ia. Alana ufai atu. Ole nei vai aso, o se vai aso ta ua tele. Ele e kalesia matangata tāpua i ole ekalesia la mosa po le ekalesia e whakasa. Ole vaitau, ole afe valu se lau. Ole vaitaibi le tau o le apostasy period. Ole taibi o le te anga, o le te a ese. O le sava vali ese o tangata kerisiano ina ua fete e nai langona po ai tonu le lotu moi. Po ai tonu le kalesia. Leo lo ta ue le tuspa ia. Sa fatu e le li faolo Yesu Kiriso. Ma o le kalesia le na etasi e te tau o na muli tai e tangata uma. Peita ian. O le vai tau la le na ina ua mahe atu foi ia le French Revolution. Ia po le whita e ngā inga fo i leo le vai tau.
lea na mafua mai ai, o na whaavae whainga o malo, whaatemu kalasi, e ai ia le parlemene, the executive and also the judiciary. Na mafua ai la le vaitau lea. E tau o le apostasy period or era. Vaitau i me. Tina i o mafaufongo tangata i mei nei o meo. O meo tapo inga ma e kalesia, a wai le lotu sao, a fea le lotu bodi, a fea le ne. E te tau na o iei tangata. O le mea la o tupu. Ua tofu a le tangata la tau ia ma lana tala inga. Ua tofu foi tangata ma tuli manu e tutu wai ma whaia la tau launga. Ai tasi leo le mea sa iai le teimi lea. O le fionga pa ia le atua. A o le fete na inga. Ua le mawhai o na whau inga ina. Ia le afionga pa ia le atua a whea tonu. Le sao o tu la fono o lo tu sia. E te tau le muli muli tai ia ia tangata. Le wai teimi la lea. Lea loa na manatu o i loa le tamalo Ioan William. Ue alu lo o ia Queen Victoria. The 1800s. Whaasolo solo atua i le afe valu se lau lua lima. Wa amata o na talanoa. Le Societe ta o le LMS London Missionary Society. Iwan. O le taltonunga o le whaife au o Ioan William. Ina ia tau a mo wa e iai ale lotu e tāpua iai ia le ai ngā tupu la tau e ngalani le ta ua nei tātou o mai le tai au le nei o lo ta ua fo the Church of England. O le ekalesia engelani. O le tāpua inga engelani. O i sa mafuli iai le ai ngā tupu e tāpua iai. E ui ala o le ai ngā tupu, ai le i wha malosia e le ai ngā tupu, tangata lau tele le lātou sa o lo tonga. Ina i o mai e tāpua i le mea lea, i le lotu o le tupu, i le lotu ale ai ngā tupu. The royal family never forced their will over their worship rights to bring the people or being able to convince people to come and worship at the Church of England. Wawai le tā ua lea o le whanau mai, o le a ia ta tau i tāpua inga. O le tā ua lea, na whanau mai ai, le a ia ta tau. E pule oi, po ai te tāpua i ai. Ai pe whape i o le whatino lau tāpua inga. A le a fo le teibi e whai lau tāpua inga. So it gave birth to the rights of worship. Ono le na whate ta i le ngā tupu. Nā tau te le i fosia ma wha malosia ni te ngā o mai i o I le lotu e lai ngā tupu o I fo e lai taun tau o mai ai. And that was the birthright of the right to worship, to who to worship, how to perform your worship, and what time do you worship somebody or something. E o wala te mine. Ole e sori e kako, ule mea vo e lele whakang, ole a tāpua I tupua. Ia ole a ia te tau le nā ua whātāua ina, I so se tangata soifua. Pe ole a ia te tau I le ola. The right to life. O le mea ana tūla I mai le teimi le nā. Wa ta ape. Wale o toe tasi se bāwhau whaunga, ai tasi lava. Le mea lo o aunga I ai le tele o isi tāpua inga kerisiano. O le whao ngā ina, o le awhionga pa ia le atua. Se I wa aila I le mau tutu. Pea tātou tue tiltilo nei I le tala whaasoropito. Ma o le taltununga fo I Ioane William, o le whaife au. A o alu watu e whai ia Queen Victoria.
e mawhai o na o li liu mai le tō whā le tupu, ta mai tai. O te alu e tā lai, ma ave le tuspa ia. E whai mata i ala ina ia li liu mai. O ai lava atu nuu, e tau nuu i le tala i ngā Ioana William. O i nā foi o le a tala i tua, ma wha te le atu le me tau le British Empire. Alongo le le. A whai ele i whai sau vaenga ngā le History 101. I upu, foi leo le mata upu silisiti. A wha alongo le mai lai. Le o whai fu aku i, a e palolo o fi ngota. For my great-great-grandfather, Suilosi, sa nonofo ma le taupou o so alo sa fune i sa vai, whale tangalo, ia sa oe. O le kako kingo ale ngai kasi. Ia, o le mela o tu. I le poto o le saikolosi le sa iai. Ma mawhauwhaunga o le li I whaife au. Sa te tai I le whalapuputonga le LM Espo Longden Society, Longden Missionary Society. La matua te li tonu lava. So I lua la mei e sau mo le to ino Ioana William, ma le whaife au Ioana William. O le tuspa ia. O le atau a mo ai. Ma mi milo mai loto tangata a whai tau te talia ina le sa valilea. O le tuspa ia ma le kerisiano. O I lātou foi nei o le a avea. Ma atunu uma whai ngā malo lātou te lalango. I le tupu o Peritania, ai maise o le tupu tamaitai I le Navaitang, Queenie Victoria. Toi alu iei malese. Lale mele nalui. Wha mole mole. Wha tanga mai. Se tasi o manuao o le fuawaa. O le malo Peritania. Awa o mea umasai lalo le pule a le tupu tamaitai o Queen Victoria. Queenie Victoria. Ai mainga le ngō le wā. Le wā ale nā e tau o le sa vali o le filemu. The messenger of peace. Yelena. History is written. Ia, o mai e lava, fo lau mai vasa e fia. Se iau o mai loi I Tahiti. E la le tangata fo lau I nā I Tahiti, whatope atu aila o whaitaunga fo ele ma oto mai. Ia vaenga ese ele. O le tala whaasolo pito lea. E le tangata fo lau I nā I Tahiti. Po New Caledonia, po French Polynesia. Le ua pule nei e whalani I nā I le vaenga nā. I wha motu umana ma hatu motu nā. E māsani o na fō lau mai I Samoa. O mā lama fō I lai tū mā ngā Samoa. Ua māsani I le tala whaasolopito o Samoa. Na ia tala noa ma wha awō I le li I whaife au. Ia Ioana William. Tangata tonu alena. Na whai ma ta iala, ma whetū ta iala. I le ta ina mai o le sāvali o le file mū. Ma Ioana Williamu ma le au malanga. Nei lofo I le tangata lea fōlau, e se teimina o sa ili leo lona ingo. Mai taiti. E iei le whaatulanga ina o le atunu o Samoa. Ioe, e iei o na sifi. E iei o na tupu. E iei o na e iei o na whale upolu. O le matai system le lo le leia le tangata lea. E lofo I le tangata lea. O le taimi lea o le tu o le malo mali utoa. E le ai lava se isi whai ngā malo o iai. Ma o le tupu fo I te tau o na o iai.
Peia nei loa e le tangata lea. Peia nei loa e le tangata lea whaalupenga ma taulangi o le mali atoa. Taulangi le tātou te māsani e nei. Na paua leo le tama ainga e ave iai taulangi ia ma whaalupenga ia. O le fionga le nofo, le sunga le nofo i le mali atoa. E lona no foa vai loloa. Ma lona fala na fola loa. E whaafofonga i ai Samoa. E te lea vea i le tuia ana, e te lea vea i le mataafa, e te lea vea foi. Isi tama a inga. Io, po le tuia atua tupua foi, po lea. Na le mari atoa e ona ia taulangi ia. O lona fola mawalunga lea. Whatulo ia i Ioane Viliamu. E whoringa mai e mātango fie tele le mele tala no mai aile. Neri i seila ma le li i wholau lea o le Pasifika mai Tahiti lea o te ita ia le whainga malanga. O le ala le tonu ali. Ai whai mai lo ma le tala a le li i wholau lea mai Tahiti. Tātou o sawa e lo le leia e le li seila lea, le li wholau lea mai Tahiti lea o mai nei Ioane Viliamu mau mai. Na te ilo le leia le me su ai le mari atoa. O le afio anga i sapali, ima lona malai mata ni ufea ngai malata. Oi o ina e no foi le sifi. Tu lou tau langi ma, le fionga le tamba ainga. Le fionga le nofo le sunga le mari atoa ma le usoli. O mai saoa, ele iafe ia le pata, ele iafe i tutuila ma manua, ele iafe i tāmatangi, ele iafe i seisi lava mea. O mai whaasa sao lava. Tuta le sā, ele malaya o matani ufea ngai maleata. O sao e sapari. Tau nuu le tala le lei. Ale utou whaafonga ye māsani o no wha atu ma wha pupu. Ia whaalupenga o le tala le lei a wā whaatalinga tangi au. Peo se whaangongo fōlea. Ia tai au o le atu nuu. Ia ma tai au le tala le lei. Le tai au la le na wālo ia nei e nā whanua. Le na tō ai le pule, a mango malua si uwhanua. A e sunui, le ala whale o le kalesia, ua tau nuu, le whakasā po le lamo sā. I ele malau whanua, o maota ma malai ma tā niu whia ngai malata. Ese le māna ia. Ese le whawhiwhi loto. E whaamari loto. Ai whatepa i fōi oe i le whōlaunga Samoa i le rāwa i tau. Mea na wālo ia e le tamaitai. Ia lau tau nu. O le neiva i aso. Pe e ala o awatu e a mafola mapai atu. Ia matanga leo le tala whaasolo pitoa. O le aso na nafi na whaataunu uinai ai mai se fōu i le sāpati ua tuana i atu. Na whailonga ai i le neita mai tala o te tau whafola atu. Le se lau iwa se fulu ma le ono tau sanga. Talu o na tau nuu le tala lei ma tā niuwhe ngai ma le ata. O le kale sia e whakasa na le liu mai. Le swafa. Mai le uluwai i ngō le whalapo patonga, the London Missionaries Society, ne la Musa. Patipati ai le lofa ma le anga le lei o le atua, tama whanau uma a le afio anga i sapali i na ua tali ni maari atoa. I le sailinga malo lea, na walu ia e le tamaitai o na whanua. Maria toa masua, sumaia,
talo fai ala ilo te lua tau du mai wa uma ona sala le uto malo o toi fa foi au malo talo fai ata fa longo i upu ia o upu e pe e mamana upu e mamalu upu e pe o toi soifua mai tangata nei o tangata whaavai o mea na lato valo ia. I le teimi o tali tonu Samoa ia tanga loa langi. Ma itu fe ai mai la mutu o le atunu ule nei. Ma tangata sa itu lua sa ifo i aifo i Samoa. I lea vai tau ma lea vai tau. Na o ai fetu o le langi, o le sami, o la au o le vau, o maa. Na atua i ai le atunu ule nei. Yeah. Tautia. God works in mysterious ways. Ai ole au moinga foi ole tuspa. I ele i tau fia i le toto masaa. Ma le femisa i o tangata. Ma le pāpā o pomu. Pāpā o whana. Ma whetau a inga. Se i o lava ina whai le taua. Mua. Ma toe oifo toe whai ma lesi taua lo na lua. Ioi. Po le alava le malosi o le fionga pa ia le atua na au mai ei le whakerisiano. Te le atunu o le i o i ai le fionga pa ia le atua. Pe o le fionga pa ia le atua ma le whakerisiano. Le nā le iona tau whawhi le mū. Ia le femisa i o tangata ma le fesio tangata. Ma le masaa o le toto. Ia le nala ia. A toa le lei i le whai ungo le lea vai aso na taunu o tuai nei. Mai na whai ngoina i loa. Le tae au lea i mata niu whia ngai ma le ata. O le tae au fau o le tala le lei. Le tae au na valo ia e nā whanua. Ma whapea tuai a sua ma mali atoa. O mai talo whae su mai. E te lua foi ma lo lua sunga le tali ei lau lua sua. Po fe te lua su iai. O ma malu tau ave nā. E loa e Samoa. E le tele ni sunga. A ua foa i fo i e sua ma mali atoa. Le nā tau langi. Ma le nā whaalupenga e whaahau. I le au whainga aluenga ma whioi o le langi. Ewa, e whemai a. Wa ave fo i le sunga. I whaawhianga inga. Ma malu ia. Na whemai a maari e toa. Ina walata ina ua tōla na manawa. Pa ia oma ma malu o Samoa. E lo lima. O te alua e mau i le ele. A ia tū mawalunga. Ne wha alo ma le vi inga. O le atua ma na au na pa ia i. O tau sila la i ai. Awa a tātou toi no nofo nei toi ta tai le mea lea ma le tala le i tua. E o lava i whainga malo Samoa na tūlai mai. Na matua le kea i whaiwhi au. I le māwaenga na whaia. E le mali atoa. Malona tau langi, malona whaalu penga, whaapitoa. Ese mai isi tama ainga. O ma malu ma pa ia. O te alu mau i lele. A ia manatua. Le ngā luenga le tua. Whapupu o tu whaingo fie whapena. Ala le beda whai le teimi o le whainga malo tu lepa. Ina ua mātitiwa.
Wale mwhai na tātou toi ai tālafo, because that's simply what happened. Wa taua wau maa, ai se le whātō whāla inga mamea na whao ngā i ei tupe. Ova le ai tālafo e leini i a tina e tutongi ai. Titi tātou bankrupt. Vai le whika le whika. Tā le whika whālonga mai me leo ke whakua. E au ngā e toi fuata i ei lau tō whaafonga, ma lau tō sāwalinga i le lumanai. Ai tō te sila fia, o mā leia mea i ena tūlai mai, ina ua lātou whaatu lai leo whainga luenga lea tua, i luma le whaamsinonga ale mālo, mata ngata o le lalolangi nei, e le te tau na tātou whaia i ei se whaai unga, ma se whaamsinonga o leo whainga luenga lea tua. Tō i lātou, o le lātou tiute ma le matawha i o i lea, mo moli le sā valia lea tua. O le alofa lea na whai e tangata. I tangata nu ese lea na tausi matanga luengai. O le tātou tiute le nā. O tangata lau tele. Va ai ni mea tausi ai le whai au o le tangata nu ese lea. Wa sau e momoli mai le sa vali le tua i tonu o lau whanua me ele o le nu o le neima le tumala. Nal me le wa whai. Wa tātou whai i eile whaatanunga. O mai kongi ko ai kalafu. Ia, wa whaatutusa pau o mai le fua whaatau tau lea. A le whainga malo i le mea na sau noa. Ma malele i ai, ba ua ele sunga le mali atoa. Tau tua nā ma au tau le au whainga luenga. Male e kalesia. O tau whaafonga lai le mamana o mea na tutupu. O le lātou urua i whainga le i whaiwhau. Whaali ai le mi ngau. Le whaalo le mawhau. Nā whaiatua alofanga whamai e tutusa pau umatangata. Ai ana ma maula o tau whātō whāla inga, ma lau tau whāutanga e tātia ese le au whaingalu wenga le atua. Ma tua la o tau le tele o mea nā, whaile nā mai tāpu. Au le tele o tangata sa o whātala noina. E o lava fo isi whaiwhau. Professionals, members of parliament that were in the opposition at the time, there were only a few of them. Even tu ia tua tupua tamasese au tō whaafonga iai, i le mātano. Whamai ea. Ka vea. Leo a lea mālua stoina. O le mea lea o whai. E tuila epa malana vaenga. Lea o lātou toe, whātinga ina le au whainga luenga. O tupe ia e whohai e tangata, o le au lotu ma le e kālesia. O tupe wa uma na tipi o lātou la whonga, mai tutongi o nai tangata. O lono, wina o le tupe lava le tasi. O le a whaalua na tipi ai le la whonga e whai ai, e ave le malo. So they taxed this money given to the Faiva and the ministers, the reverends and the pastors twice. The same money that has been contributed in good faith by the congregation to the Faiva has already been taxed. And then le la toi ave foi oi fai fa le foi la toi tax mai le tupele na le wa uma tax le kalesia matangata lotu e te tongi ai ma fa me alo fatu de alofa le na le o tax to va fonga e la o tatu to savri vali tu o le mele le ma fu anga o me uma ia na tutu pali e mai Samoa. Se tau fa solo atu pulu o le mea lea. Odo, al fa alua ai lea lana tax. Au fai atu. Ai fai mai. O lea sou fina ngalo.
Te mea te tau leo ua whai e tu le e pama. Ma le whai ngā malo. Ai whi mai, e te si le fia oi. Ta ilo i ai lo u tali tonunga. Wa ma whapenale leo le toina. Ai si o tali tonunga e leo se mea ua te tau na whai. O leo wa umo na tipi la fonga tangata o le kalesia ma le au lotu. E whai mea lo whai i o i le whai whiau. A le foi ua toi atu le malo, e toi tuli au pu, ina ia toi tax, mo toi tipi e foi malesi la fonga i o le mea lo fo ave. Does it make sense to you? Thumbs up. Amen? Ioi. Tau wawa aila i ei, ina matautia o ia mea. Ta alofa ana suamasi. It's Timu, Timu. And the producer said, Manu, just finished work. I spent nearly 1 hour to get to work this morning. And there was a big crash on Puhinui Road. And a car tried to beat a truck. Stupid decision. Or overtake. Talufa. Galameta Timu. Yeah. I tell it, yeah, fear my emanu ai. Toi fo i mali tātou tala i le mata upu lea. Lela, ua matango fia i le sauninga lea sa whaia i le tele o tausanga. Le sauninga o le tai au fau i mata niu fea ngai ma le ata, e le afio anga o sa papali. Le afio anga o le nofo, e su ai le maari toa ma le ainga sa maari toa. Whapena fo i la ua mango malua si ufanua, e tu vai o soli. Ai si vai le launga e tausi va tele, a wā le fasal le anga. Le launga tuilangi manamula ulu. Ma mamalu i toto o fuifatu ma upu ya te oe sa fotu la fai. Baila i le tausanga lea na taunu uai i le tala lei. I le tasivalu tolu o. Watoa i le tausanga le nei. Ma le masina le nei. Le se lau iwa se fulu ma le ono tausanga. O le matua o le kalesia talu o le taunuu i whanua ma ele. O le malai whai taulia o Samoa. Mataniu whia ngai ma le ata. Suai le maari atua. Whapea foi o nā fiu e lona fōa vai lo loa. O lona fala na fola loa ma lona talanga atoa e wha fofonga i ai Samoa. Ai o le mai aso foi le nei ma lona whaiu. E atoa i ai le tasi le selau. Ma le se fulu ma le fitu sauninga. O nei tausanga uma talu o na whaavae mai e tama whanau o le nuu. Le afio anga, ma le itu malo. Le whaamana tuina, ina ua e se tō wha. E tama whanau ma tō ina o le nuu. I sa pali i le nāwa i tau, ma le ati pa pali. Mai la tō uma. O se tai au fifia, o se tai au. Tu sa foi beta te le lotu ai le kalesia. Ai tate lo ai o le kalesia. Na mua bobota unu i le tunu. Ai se toi foi mai ala lautala i le tau le a foi lea. Le li saila ma le li fo lau lea na alue ave Ioane William. O lona tali tonunga. A fai o falu penga ia. O le tama a inga i le aolo. O le malo Samoa. Le sunga i le nofo i le mali atoa. O lona winga. O lona tali tonunga. Psychologically, oka o kai. O te tali tonu, o le musu musunga lea nganga.
E ana ta iala I tangata nei, awa leo te whaitua au tali tonu, o tali o mo whawhita uli malu I tau tātou te whawsanga I mai tātou. O lea nganga pa I o lea tua. Tātou te whaatanga e sau e musu ia I tātou. O tātou la tangata whale tonu iai. Tele na tātou te e musunga lea nganga, ai tātou te le talia. E ala na tupuru mea lena. Leanga o tātou iloa, we aren't able to identify these voices. The whisper of the Holy Ghost and the screaming of the devil in your ears. Wa leo te le atu la le tau fōdo ma le e le te volo I lau talinga. Lea lenga e whai bewa lea. Wa e na nau wai e wha au ngā. De leo tele le nao le te volo mana musmusunga le nai whai atu I atu e ngalo I atu e. O le musmusunga a le nganga pa ia. I le tangata. E leo I titi. E musu. E le e pe o le le ke volo le e kalinga lauri ia le ki o pe kalinga. Ma le wha alongo le musmusunga le nganga. Wala tau te iai I le musu. Ai wha alongo le e ma le kaufo ngō le ke volo ma le ki apolo. Amen. Se a whea kunga amen mai la ia lea. Tu whal tātou porkala. Like and share it. A wā tātou te tali ai. Le Mafido, Hope, Nikki, Talofalava, Tupuola, and Timu. Le Fau, Talofalava, alo le soifomruia. E mai. Le nā, oi fo I le Fau, Talofalava, ia whape fo I o lo liu Talofalava, ma loli le soifomruia, tufal tātou. Ta le fa mai kenchia amen ya fa mai ma Colleen Toria ya sa always avea amen to that ya le na to tele to fai ono tanvasa talo fa lava ba lo le soi fomvia ya fa pe fo I Ateliana O'Donnell o ma le to tele o to oka ya lu le so alongo la ya Ile tā uole mata upu le tama lea. Le seila lea. Le li I folau lea no mai e moli. Ioane vili amu I mata niufea ngai maleata I le mali e toa. O le musumusunga le nganga le nā. Na tata I mai ai le whaife au e ave o. Awa afo I le whaatulanga ana leo Samoa. E le whaalongo Samoa. Inisi atangata ese mai. I le mali e tolo whaasau sao ma whaau. Taltonunga lao le seila lea. A tātou o I se tama I matai po se vā I matai tu lou lava. Ma isi tamali I o lea tunu. Tātou te leo I le fola mā walunga lea. O lona winga. E whete na I tangata I lalo I. Tātou o lunga, o lai loa lelei. Mai e a fua mai maunga, o le tangata siri o na māwa lunga lai ai. E mā fua mai na, māmalama lei ai le saila le mai tahiti. E a fua mai na le manuia, e loa foi. A tau no le sāwali I le sifi. Le sunga le maari e tō tulou, le upo e tō ia te au. O I nā e whasoa mai ai le malusi anga o le tala le lei, ma le whiau ma le sāwali ia o atu I o na turu inga se ia pa ia. Ngā tei whale o lau ele o Samoa. Smart move. And he was guided by the Holy Ghost. He goes to the upper and the top man up there. He didn't go to a middle man. Ele ialu se whala putonga se nuu. Ele ialu se whala putonga ani matai. Alua ele matai e ngata ai matai. Mama lamba lele iai le seila leo. Ile whaatulangana o Samoa.
Ma o I fo ina whaingo fia I le ngā ruenga ale whaiwhiau. Ioane Viliamu, and everything became history. Ia. O I fo I. Na ta oto ai loa matusia le tala whaasolopito. Ia auto se sila la iai le teimi o le ato e taliu. Ona whaalili wina leo le ingoa. O le la mo sa, ma le e whakasa. Ina ia ave ai sina ta mai whaalo alo e mana tua ai. Lea li folau ma le li seila lea na ia ta iala mai le au mainga. O le vaa, o le sa vali o le file mu, ma le whaife au. Ia Ioane Viliamu. Na whaingo ai o le lotu o le seila lea, o le lotu na au mai I Tahiti. And that was a little portion to honor this sailor from Tahiti that guided John William all the way from the Pacific and in Tahiti to Samoa and to Sapari. Tō wawa aile te ngata na musuia le nganga le. Tua whātau waa. Whātau waa o le te ngata whai Faiva, o le te ngata whai Folau. Wa toe te tai ilo o mawhau I tua. Ile ali whaolo Yesu Keriso. Ma le fili ina o lana au whai ngā ruenga. Na fili ia. Na fili le au whai Faiva ma le au Folau. A le o toi whai nei I ona pō nei. Wa tupu mai in the modern era. That a simple sailor and fisherman, tangata whai Faiva o le tangata Folau o le tangata o le Sami, was one of the major guide to bring John Williams to Samoa and to the Maliatoa. Oh. Nei lo le leia e le saila lea mai Tahiti. E vai te le pao I lalo I ma le marasianga I lalo I. Sini le alu I lunga le mea tafe mai I le vai. E a fua mai ei wha maduianga. Ia le nala ia. E se le tā ua o ia bea. Tau whala tātou por kalame ina ia e mālamala mai fo I ma mālamala mai. Tangata nā laila ia lea. A little portion to honor this sailor. The reason why they sort of translated the name to the church from Tahiti. O le loka iki ala le lenka ko ola maya ka la ni ko e kasi be loka iki. And it all Tahiti in honor of the sailor that brought John William and messenger of peace to the Pacific and to Samoa. Yala na tai pifu I le tai au I o le tala le lei. Ina watau nu ia le kalesia me tutisi. Nā ngā ia ne fo I wese le I tonga wha solo mai ai. Tau nu umai loa I ele pa ia. O le ainga le taima le whale manono. Tō ai fo I le pule a nā whanua. Ia. Tō le pule na whanua sunu I le ala whale tau nu le kalesia. Me to tisi whale u mautuang yang. Tō le pule na whanua I lau whanua me ele. O malai ola mga whuanga sunu I le ala whale ua tau nu le kalesia katoliko. E se le tau. A ua te leo nā mea. A le kalesia mamona. Na tō foi le pule nā whanua. Whapena le mamalu ia sa le upolu. Sunu I le ala whale ua tau nuu. Le kalesia
I to tonu o lau whanua ma ele o ni niva ma puni ala vaafa pea fo'i. Fatutolo ma pili o ua. Ala tatu o le malolonga, fo'i mai. Whaawau le au nanga ma le tutua. Ale si ufafonga, o Samoa ma le atau sa verse yuli i le nei awa uli o le aso lua. O le aso buli a o tatu li i o i le aso atai au. O le toe aso nai mua, o le tutua lea ale atau sa vea. I lunga o le Radio Samoa. Male, polo kalame muli fo i lea o le Gagaifo o Faiva o le atunuu i le nei aso. O fea te lua oi ai. Ma te o e awe le sue ngā tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā mā. Wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tau sanga o na la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se i atoa lau 5 tau sanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o Manaonga, i o loa e whaatotonga i lo maota, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua 5 ovalu selau, lua 5 E eisa isi o le tau ainga e wha persona leo. Pe wha pe foi. Wha mata e avea le tale i, ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale, a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma wha i loa i le fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tutongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O le Samoa Realty, ua whaatutua i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasfulu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi. E o i le iloiloino o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsota i telefoni o ono walulima, lua whawalufalua. O ono walulima, lua whawalufalua. Petanga i ane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
Ia rena sau la ia pu sala lau a fai lau whaka ua e sola ria le sau a kausi kapaki. Le pese al tamai tae o Robin a Curry a male a pai Joe Failua. Ia whanofo fi bali e foi o i tono lau tāwale ma e aka e le badawa o ngā ruanga. O ngā ruenga wa o le ua ngā Gagaifo Faiva o le atuno. Ia matu taula fo i tiu te sa fita i tunga iai o tau Faiva ma neia. Fatalo whabito lava ma o wholo fatu i le uso pele i a sua vanga nā. Ne mia po le talinga fo i a le ationgie, ia o le uso fo i a awhamasanga. O tau uma lava o upaanga tō tino lo whaafonga mai le tātou nuu o li i Riversdale Park i Avondale. Ia maloli i le ngā rurue, maloli lave papala fo i. Papale i o tau tiute sa o tau fita i tunga i ai le nei aso. A mui au tau o wafai school kwa i kasi mawhanga i le nei e fiafi. Ia, alofa te lea tu mau tau whaftai fo i lau tau tapo inga ai maise. Lau tau tu i o le muni papanga au alo Faiva lo tau uso i le tele o nei tau saka. O le lua se foluma le ono o tau saka i le o se teimi le titi. I ai wa mātutua ni au tau whanau. Bo o le tai lua se fulma le ono tau sanga. Wha uma universite. Whai o la tau lava a inga maalu tangata i loda whale ma wha mau popo loda to o lua malana whanau. Haringa i ae kako ki wha kau pepe e koe a whapengi. Whatalo whabitoa i la uso i a Fetty Harder. Ia malana mana mea le tua fine i a Linda. Ia whapefo i le whanau atoa i nā Henderson. Ma loli i le ngā lue. Au nai o uso nei e ave loli ma ave pasi, ia ave taxi o le au Uber, ia whapea fo i lisi kangaka makaukia o le ave Uber makaukia le o Tate Stanley, e reta uolo na ingoa matai langa whapea kangka ai e. Ai, kasi le ave Uber alue, ave le pizza le ainga, fo le nga oka. E ruaku, e lua fasi pizza wa misi mai le pusa o le pizza. And then what do you think? I come here to bring your pizza and you think I'm not hungry? Your pizza smelled so beautiful and made me hungry on the road, so I ate 2 pizza. 2 pieces. Atalo fatu I la ufionga. I le sa tu fo I le foe. I le tele o nei tau sanga ma le lango mai le tātou ngā ruenga. Au avea ma te fono o le fono fau o le vaitele o Samoa. I le 5 tausanga wa tuana I atu le fionga le totoli. Tō filau Tate Stanley, a lole ono sai ma lo fo I lava pale. Whaftai ngā luenga le leisa whatino le nā vaitau. Ia meise fo le tōtele o e sa lango I le komiti o le fono fau tua le nā vaitaimi o lea ua whase tuangalu. Ia ma tātou tāpua ia Faiva. Ia e pei ona iai ia le sunga sua vanga nā. Ne mia. O le tō wha ia matamua lapa le tio. Ia ma le tō a tele lava. Tā tātou ngā lulu e whatasi. Le fau o maua le teimi tātou te malo loa I ma whai isi mea le lei. O awa noa e whai e le tua mo I tātou uma. Ma lo tau tua. E whaamaduia le tua. E leo o tō whinga tātou te ngā lue ai ona whapelea. O sa ili ai se vi inga stangata. O tō whinga na mai māwadoa tātou te tautua ai I le mamalu o le atunu u lau tele. A ia whapena o na māwalunga ai se vi inga tātou te whaia mo le atua. Mana tua fwoi le upule nai masani o pese. A o tātou iai I le ngā ruenga o tātou uso a tangata. O tātou iai fwoi I le ngā ruenga le atua. When we are in the service of our fellow men, we are also in the service of God. Amen. Alefau. Malofa. Amen. Ia le nā la ia. Samione. Malo. Soifua manuia. Aftaile mafuta mai. Ia. Whapea fo I ia. Oisia. Talo Faiva lo. Loli. Ia whapea fo I George. Silata George Silata talo falava alo se soifua manuia whaftaile mafuta mai fo I le auranga ma le tutua I le nei fiafi. Ia, ata I leo ma se leo, e au whainga aluenga tutofi a le tua.
to tele o i lātou sa tātou ngā lulu e whatasi. Ai mai se foi ia lo o uso matua. Wātu o na taulangi mo na mamalu. A mātou ngā lulu e malasa ili ngā malo ale nei ta mali. Ia e tau ale uso matua. A le whata maa whapitoa leo le tātou whono whawautua a Samoa. Ia uki lani nei. Le fionga i lea lo li. Honorable. Whepulea i semi whepulea i malwhalitua le tausiali i a sene. Whafta iatu i le au nanga ma le tautua. Whafta i fo i tima inga le lei. Au tātou pulu lima whatasi. I le sairinga malo a wā Samoa. O le si tangata o te fia whaftai fo i ai. O le tō tele o whawhengainga ia. Sa tātou nuti mea whatasi. O le maftanga whaiwhi au so whatasi tono o le whono whawhautua Samoa ma le vaenga o le Pacific Leadership Forum of the Yatu. Whamalo i lau tau fo i pito la au sa la lango mai ai. O le whono whawhautua Samoa. E ai fo i la tau o leo whaito wha ma leo whaiutanga. O whale o polu to tofi o le pūlenga mamalu a leo songa ia tu mua mapule. O i tau au ma la tau a ainga le taima le waa fonti. Ai le ngata fo i le da. O le wha malu malunga a le sau wha inga o le paia i a inga matapau. O te matua whaafita iatu. I le tō tele o tau. O te tamā i ai, mauso i ai. E a inga matapau. Malau tau fo i whaatō whala inga. Maisa fo i whale o poru le tele o teimi tātou te whaasoa i upu whai o le atunu le nei. Ne la unga le atunu le nei. Ne fue ma le tō to'o ma le vānu nofo le atunu le nei. Whaaftai atu lau tau tima inga. Whaaftai atu lau tau utu na sa saa ai. Ia ma lau sa saa ai o tau Faiva. I upu whai o le atunu. Ai tātou tufi. Tau whao de mea lofa le atua i le o le tātou ngana ma le vao ngana ma le utu ngā wā nganga Samoa. A mea lofa aftai. Nisi o tō i de mātutua o whai ilangi le wholaunga. Whātiri ma le maunga. Fui awai lidi. Ma le tō a tele ma le anoa noa i o i lātou. Le ale mawhai o na whaangaloina. I lau tō whaatō whala inga. Nisi fo i sa tātou mafuta i le polokalame o le tele o sulu e mauaifi ngota. Whapena fo i le polokalame o le ngangana a Samoa i lunga o le siufonga o Samoa. Malo le tufa. A malo fo i. I lau tō ato pona ma le ato wā ili. Sa te tala malau sa saa ai ia le sau molia o le tomai maanga waa ma le sosia i le vaonga ngana ma le utu ngā vanga ngā Samoa. Au te whawhitai whapitoa lava i le uso le tofa i le vai malai asiata po niu la vea te le lopo ua maua le tō ina po whea o iai. Ia e ia fo ina whaafiti ma whaafiu. I lo mātou wāno whai. Ia aile ma whai lava o na tu ua leanga o toto a ano tino ma pau o uso ma ngawha. Ia tea. Mahinga. A me moia maualo malos. Io e matutu mailo wanganga e me whai le tunu. A ue te tawhau maeva e le tele o le tinifu. Ma i mauai. Ia le tele o le mea lofa ma le sosia le atua ua whaangangana i nai oe. Ia e, tau whalongo o tau sairi. Tu lou whaafonga mai le atunu. A whailau whaafonga mai le tau siali i e whapea fo le whanau ma le tō tele o le tātou ainga. Ua maua ma saunga le mū ma le leibe uma. Ia le mea tāua le nā i a tau. Ia, hoi mai se whaamtalanga. Le rei a fiafi.
Whafta iatu Samoa I lau talo. Toi tasi al tātou waso. Toi le aso atai au. Ia, ua masani le atunu ua peo se whangongo tangi au I le au tau whaafonga. Tai au nei sau o le tai au nei samana. Oa uma tai au le atunu na utu le toto masa. Ai tā ua le sila fia le atunu upe au ina tala le whaunga ngana o sa lilo mai awa tasi le rā tai au. Ia, tā ua tele le whau ula o le tui atua. Whapea fōi le tāululu whau o le ainga sa tuala. Tai au te tele nā o le atunu ua uma no tō whaafonga I tai au le kalesia. Ma tai au na ite ai malamba o le au whainga luenga te tofi a le tua. Le usului ai Samoa I le malama lama. I le moli mau I a kiriso. Manuia tele le au whainga luenga te tofi a le tua I whata whaitaulanga e fia. Whaavitai lo tau sao le ngate New Zealand Samoa. Ma isi atunu ue fio le lalulangi. Tātou te wheiloa I pea. Ma tātou mafuta pea. A mangalo se leo le ataua se vea se yuli le atu manuolo, mulitalo, I le nei au auli. Wheiloa I le toi aso nei momoa I le aso ataiao. O le nganga I fo Faiva o Samoa. Ria tele ta mamtina matua le tunu la tātou o su ele pese. A le tama o le whanimanono. E tā walunga I ai I a le nei a fiafi. Ole pese, ole nofoto tas. Well, folks, that's it from you, my friends, my fans, my family, brothers and sisters on the social media. Radio Samoa Facebook page and Radio Samoa YouTube channel. Look out for this space. I leave you with one of my songs, and I want to thank you for bearing with me all these years, 26 years of them. I love you all. I'll see you for the very last time on Radio Samoa tomorrow, Wednesday, the 26th of August. I leave you with one of my songs. Please enjoy it and share it. Atasi ma fau ngai wa sau tualasi le lo fai mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tafia falomo iai la upele ea o ofea o e iai Lalulangi pua o male manunu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wa moatu Be ana ela Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai